guys, kami acara Natalan di Pamah ini guys. Udah selesai. Orang itu belum. Guys, surah-surahnu. Kami nggak pulang ya guys. Surah-surahnu. Kai kamari. Jadi orang itu belum selesai guys. Kami udah cair. Jadi kami samping-sampingan. Kami di gereja GKPS. Baru orang itu di gereja Katolik sampingan. Paling jaraknya Nah, paling 50 meter. Makanya kalau musik di sini hidup, di sana pun hidup juga, udah belaga lah, serius. Belaga, serius guys. Itulah kami penceng di sana rumba, masuk angin. Iya. Oke guys. Nah, jangan lupa di like, oke.